Shubor nakaslem jong unongsan hima. UMLA ke South Shillong constituency ubak Sanbor Shulai Ulaong bakum unong yang lampat ba barok ki ie jau nadu menteri rang ba sembut menteri rang ba bat ki wei ki menteri bat ki ofisar sarkar namar jude ubrio ubale he ne krentok met yonoru Ulaong bakat syaba ulet ban ut ban nam nak benta ki jinon kam jong upat ba ki menteri sarkar ki ofisar barok ki smutanat namar ulet hi dalade ban but dia ni ki projek bat dia kendu yaki ubak Sanbor ulapun ken mauru bahagapor ba ulong kum menteri sarkar ujulet hi dalade shiki shlam trikam jong ki ofisar ki bapet ki tanat trikam bapher namar kwa baki ofisar ki du e yakapor jong ki khamtam hakum kane kapor bajur kat hengkali uba Sanbor ulapun kan mauru ki project bapher ki balpentre ha South Shillong kenthop ki surok ki ba ompoi per khat shu banyo surok ulong ru bagi ne baro ki urlong namar ki jintre lang jong ki nong shong shnong bat ki kinhun bapher ki bale snok tilang bat u kumu MLE uba Sanbor ulong ru baka surok na lum paring kebrala ban pun urlong hadu sau posnam kade ge jingkur khu yi nong shong shnong hakba na kalyang gador bar shnong kala ainam sundan haka kerteng jong u ra kerteng Sanbor Shulai road barus ngongu ikani ge jing ainam gador bar shnong abat ngi ya ge jing phu samrhi jong chief minister haba ngawan manga nomor kumbu kreatif chief minister bat ki jong ba prestun poro hi ki minister ki ej bai kumagala kadar tu ski nomor ba ngam dude ubri boleh he ngam dude ubri ba keren tomet ino ru kadau kat chau banga lek ban ut ban nam no mentak jun kam nyung ki ba ki minister ki officer madu chief secretary commissioner secretary ki joint secretary under secretary bagi sunat bangasin lek itu lagi ba ngasin lek itu lagi ban dia iki buat aku pur mengalong minister orang akan mau apa ya nanti ngarung apa barik beri kendu engineer jong ka beliau di apa barik dia yang isar beri mukat lagi ke protokol lagi sya kadimaki mana apa kamera ko jong genre nga sung thu ba nomor bakat makin wan gi bapli na nang tu teng ka director juga health kepada ke department pe ko kia curu lain muka in khot bapi na ru lain muka kinwan sakut blok kumur raj du ai gasi ha ngaya ngarung idel di ka kia kedit ya yang aisyah di khot protokol di maki berwana kamera jong ya nomor bang aku apa num ketai ke pulau yang iki bateri kampi bisa te kata ru kapan step bayar kam tengah aku play ru kumba play kumba hagiri si pelayawan pelayasaki kini ki giba ngaru ngam soula mudur banyo ya ki surok ki musim la pos diu ki bangi ki balayo beladap ki barang yo pergi tu arfli ru masuk ke aku play ba prestun tensong bolongku diberi chief minister wait bayanga berulai kerpang social scheme lately barki barang buon kiba nagasidong dorwasidong konsumsi bubun barang dot program proposal ilang pak bat hak cat buol itu kelayan kemana buol futsal cekai lekai itu kalau ya kalau boy sih government nang ta kandon cultural center cat buol ya ke tu ke barim ke komiti hall ke sorkar perun kaman tebut por ai dawai baru ki medical campaign kini ni program sugi pa kelaput kelapra ya ke tu sebelum prano di sini dekat cultural center ke penolong lain lah nomor bangi layo agak por jonga ya kada ke jingtia ba sipo jingtia kada hospital mini hospital ang te lumparing kaba unus nomor 1 ngin pleno aga bagat sub yapi ki emergency case laga de haka aba haklung bapang bastom gitu ban kikro emergency case ki ba sha lembub kali dan ki ba ur ki ba butut kat popin lecha civil lecha hospital layo mentia ang nasional ngajak wut ang na lumparing bat sumbar ki kada ro gede ngin ku belai na bataga chungki tik barang buon de ki wiki scheme ka bagas tunat de ru dahil yang kini gilai dor borsdong lor paring opor paring ke buor ba ngam sum lo poi berkhat ba ya te surok ki daga kum gadak ke jing sokun mau ye ba hadir sau post dem ba kador borsdong ba borit tip ba ngoi ni gara ba stong ba rep ba
wakila persiang lah palat saupu sudah menio itu kesurok kapan long shot kuat berpoin kloy mapia kalian kawan kalian school kapudi dang nilai school di college kapan ya hierna na lumparing na po lum jitap muslim na lum tap lum thang sengasi hang teh po dok beteng bagat ke surok existing di road lesuk ba ban na lega surong ke ai kerteng sanbor sulai road bakila keben nomor baki ong ba saupo sedem dan bala aba ba sumbor bala dorara te ngiru kadak kajingkan mau burom junom lo junom tinggi nganga priang subha ba don rugi ba yalam bakala bu sinahi wai kerteng hindre kanton kiri kot daga dor bersong nga aba ki kadai daga jing so e so ben ba hari so ko slam dei daga dor bar sidong dai sinong ba ai kerteng ngapriang dia kesan bor don ki bawa ba agak disya ya ki surok lan ya ki inu jing aina ma kerteng jongnu mo ki kan bieng ki komiti hall ai kerteng surok kolong kinong yalam laki di yalam la ni kinong kemat ni kinong yalam ki bempau kemat ndak ila klat ane pertei ki sai yo bu kerteng mo kum kadeka thang hok ka bangalawar ra por molong beli manang mencaki ongko hoel road teman-teman nasibil hospital aduh kemat police station laban ngila ora daga thang hok jer ngat road ti bobun ki barelan MDC bare ngi dai kana ayo dak la chna muat ru ibatan la chna muat jaga tur gila air relan sing ling doru di bakrab irang ba senong lumparing irang ba senong laban tur gila krab sing mencaki kiongka silati para ngila air ada ka krab sing swear road itu bai bakrab ini hawa lumparing itrai juga ketika elsewhere school te ngasongu ya sia ngapo podang bat fi bar ya tray dari jekor ku boleh nang ya tray nang sepat rengkar komisi para mungkin ka sambung layo kerteng sanbor sulai road hakapor ba daya kerku mau pi boleh udang bu yang akan ke perkaiban niat suno di punya tray lang bat fi